Da li je Rusija saveznik Srbije ili je Srbija talac Rusije? Zašto većina građana vidi Zapad kao glavnog krivca za rat u Ukrajini i kako je to spoljna politika Beograda zapala u ćorsokak razapete između Brisela, Vašingtona i Moskve? Na ova i druga pitanja u fonetovom serijalu Kvaka 23 odgovara dugogodišnji diplomata, član Foruma za međunarodne odnose Srećko Đukić. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, drago mi je. Na početku svakog razgovora mi prvo pogledamo tematski prilog koji problematizuje ono o čemu ćemo razgovarati. Ovog puta u uvodnom prilogu naše urednice Tamare Skroza o proruskom sentimentu i antizapadnom raspoloženju u Srbiji govore novinar televizije N1 Adam Santovac i Vojislav Mihajlović iz organizacije CRTA. Prema istraživanju Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, svega 12% ispitanika smatra da je Rusija glavni krivac za izbijanje rata u Ukrajini. Manje od polovine da bi Srbija u tom sukobu trebalo da bude neutralna, a više od trećine da joj je mesto na strani Rusije. Iznenadilo me to što se javno mnjenje od početka rata u Ukrajini, javno mnjenje u Srbiji uopšte nije zapravo promenilo. Negde, pošto je analiza obuhvatala nekoliko država, i to ne nužno evropskih, nego iz celog sveta, vidi se da nekako javno mnjenje tamo reagovalo na tu situaciju koja se događa u Ukrajini i većina ima neka negativna osjećanja prema Rusiji, jer je Rusija prepoznata kao neko ko napada. CRTA već 5 godina kroz medija monitoring vidi da postoje ne samo proruski narativi, već u značajnijoj meri antizapadni narativi i to je trend koji se povećava od 2017. na ovamo. Ono što je zanimljivo jeste da u poslednje vreme, znači od početka rata u Ukrajini, došlo je do povećanja broja priloga koji u Rusiji govore negativno, ali i dalje uzbiruje više pozitivnih nego negativnih izveštaja o Rusiji. Ipak je izgleda mržnja, moram tu reći da upotrebim, prema Zapadu toliko velika da čak i u ovakvim situacijama ta, makar i deklarativna, nije ona često potkrepljena ljubav ili razumevanje za Rusiju, dakle ona i dalje postoji i opstaje. Zato što se i u ovom sukobu Ukrajina zapravo percipira kao deo Zapada i kao Zapad. Ono što još iz medija monitoringa vidimo, to je da se rat u Rusiji ne vidi zapravo kao rat između Rusije i Ukrajine, nego Ukrajina je tu žrtva Zapada, kao što smo i mi bili, da je to rat između Rusije i Zapada. I onda kad mi pitamo da li ste za rusku ili ukrajinsku stranu, mi onda pitamo da li ste za rusku ili zapadnu stranu. Istraživanje CRTE pokazuje da građani više veruju analitičarima, kogod oni bili, nego institucijama, državnom vrhu ili medijima. Mislim da ovde većinska Srbija veruje 100% Aleksandru Vučiću, pogotovo većinsko, da kažemo, biračko telo, ali su skeptični prema svim drugim ljudima, čak i iz Srpske napredne stranke, i onda im je potrebno da se pojavi neko ko je navodni ekspert, ko kao nije ni u ovoj ni onoj partiji, i tu ljudi neko percipiraju, aha, vidiš taj čovek, on ima neki svoj integritet, on ima neko svoje znanje, on nam nudi istinu. Od početka rata u Ukrajini veoma raste popularnost Happy televizije koja je uvela i emisiju aktuelnosti koja ide svaki dan u udarnom terminu od 8 sati, gde se pojavljuju različiti stručnjaci koji iznose iznose vrlo proruske stavove, i ono što smo mi videli jeste da ne samo da raste u popularnosti, nego da to prate i ljudi koji ranije nisu pratili takve medije, to je recimo ljudi iz centra Beograda. Ono što vidim tendenciju jedno među analitičarima jeste da i kada govore upravo o rusko-srpskim odnosima, znaju da iz istorije izvade po neke stvari koje, na primjer, govore u korist Rusije i da ne objasne zapravo ceo kontekst. I nekako se svi, od kad su uspostavljeni ti diplomatski odnosi od 1838. godine, svi služe kao nekim švedskim stolom, i oni koji su protiv Rusije, oni koji su za Rusiju, i vade neke stvari van konteksta.
ratom ili bez njega, s analitičarima ili bez njih, sva istraživanja pokazuju da većina voli Rusiju bez obzira na cenu. Poruke Zapada u sebi sadrže reči poput mora, neophodno je, zahteva se, ukoliko želite, morate i tako dalje. A poruke koje dolaze s ruske strane su hvala na prijateljstvu, hvala na podršci i tako dalje. Tako da, ukoliko se to vidi u kritički nastrojenim medijima, možete zamisliti šta se onda vidi u drugim medijima, i onda se ta poruka zapravo, onda se to pitanje zapravo svodi na da li ste vi za stranu koja vas pritiska ili stranu koja vas podržava, ukoliko treba da biramo između pritisaka i prijateljstva. Mislim da je onda jasno zašto većina građana se ipak opredeljuje za prijateljstvo, a ne za pritiske. Mi često govorimo o ovu 2014. kada je pravljena ta parada povodom oslobođenja Beograda u čast Putina, ali 2011. on je se takođe našao na Marakani pred stotinama ljudi koji su takođe njega veličali i to su bile jasne poruke za javno mnjenje da Rusija negde očigledno jeste naš prijatelj i sa tim se susrela zapravo i prethodna vlast. Shvatila da i u svom biračkom telu koje jeste okrenuto ka Evropskoj uniji ima onih koji smatraju da Rusija jeste partner. Ako mi pitamo, recimo, da li ste za savez sa Rusijom, da li biste pristali, to je da li želite da Rusija pomogne da se vrati Kosovo, da li biste bili srećni ukoliko bismo odustali od Evropske unije i pridružili se, to je napravili neki savez sa Rusijom. Mi vidimo svega između četvrtine i trećine građana koji se slažu sa tim. Ali, ukoliko postavljamo pitanja koja su vezana za rat u Ukrajini, kada pitamo da li ste za rusku ili ukrajinsku stranu, onda se taj procent znatno povećava. Kada vi to imate nešto što traje kontinuirano, pa sada više od decenije, može se reći 20 godina praktično, onda ne možemo negde ni optužiti to javno mnjenje zašto ono tako razmišlja. To je jednostavno narativ koji se u svim tradicionalnim medijima sa nacionalnom pokrivenošću, dakle, nalazi i jednostavno konzumenti to jednostavno, kako da kažem, konzumiraju i prihvataju i postaje to deo njihovog razmišljanja. Evo sad, posle ovog priloga nekako mi se logično nameće pitanje u celom svetu, o Evropi da ne govorim, se promenio odnos prema Rusiji od početka agresije na Ukrajinu, osim u Srbiji. Kako vi, kao dugogodišnji ambasador i u Belorusiji i inače čovjek iz sfere diplomatije, to objašnjavate? Mislim da tu postoji jedno jednostavno dosta objašnjenje koje je u stvari teško da se shvati. Ono što servirate javnosti, politički, medijima, ekonomski, onako kako se postavlja vlast vrhovna, tako se opredeljuje većina stanovništva i većina javnog mnjenja. I tu nema, za mene bar nema tu dileme. Dakle, kako bih rekao, javno mnjenje kreira vladajuća garnitura. Dakle, ne treba to tražiti neko objašnjenje van Srbije, u svetskim razmerama i tako dalje. Pogledajte koje se vesti serviraju, koje novine možemo da čitamo, koje medije možemo da slušamo, da gledamo i tako dalje. Šta je u njima sadržano? Pa vidjet ćete da je tu 80%, 90% proruskih stavova, proruskog sentimenta, kako je to sad popularno da se kaže. Mišljenje da jedino Rusija može da nas spase, da je za sva zla kriv Zapad, da smo mi uvijek na pravoj strani kad smo Rusima i tako dalje i tako dalje. Prema tome, za mene je to objašnjivo. Uklonite tih 80-90% vesti ili ostavite tih 80-90% vesti proruskih, ali pustite i ostale vesti da se čuju u tom istom amfiteatru srpskog javnog mnjenja i vidjet ćete da će biti sasvim drugo javno mnjenje posle, na primjer, mesec, 2, 3 dana, kad budete ispitivali, vidjet ćete da neće biti 80% za Rusiju, već biti, na primjer, 20% ili 30%. Ili, eto, to je. Dakle, za mene tu nema nikakvih tajni koje se ne mogu detektovati i nema načina kako se taj ruski sentiment ne može dovesti u neke normalne okvire kao što postoji u susjednim zemljama. Jer da se razumemo,
Nije Srbija najruskija evropska zemlja ni po kojim parametrima, ni istorijskim, ni tradicionalnim, ni pravoslavnim, ni kosmičkim, ni bilo kojim. Ima mnogo ruskih zemalja i na teritoriji bivše Jugoslavije, i na teritoriji Balkana, a i na teritoriji celog evropskog kontinenta. Pa dobro, šta sad to znači? Šta li meni hoćete da kažete? Da u stvari je u interesu vlasti ovde da se kreira privid o Rusiji, da se kreira kod građana nerealna slika o ulozi Rusije u odnosu na Srbiju. Pa naravno. Pa to nije to danas. Pa znate šta, uzmite samo nekoliko glavnih izjava korifeja ove današnje vlasti. Uzmite izjavu Tomislava Nikolića, da on više voli majčicu Rusiju nego Srbiju. Ne treba ništa više da govori. O čemu više da govorimo? O čemu da govorimo više? A to je jedan moment. Drugi moment, politička potka Srpske napredne stranke je Srpska radikalna stranka. A radikali od svojih 150 godina postojanja i političkog delovanja imali su u suštinsku potku bakunjista, anarhista i rusista i ona nije do danas promenjena. Nedavno ste izjavili, ako ću sad dobro da vas interpretiram, da je Srbija danas više zavisna od Rusije nego svojevremeno Jugoslavije od Sovjetskog saveza od 1948. godine. Pa jesam, zato što je to vrlo kratko trajalo. U kom smislu je više zavisna? Mislim da je zavisna više u političkom, u emotivnom, pa na kraju krajeva, ako hoćete, u našem narodu se shvata da Rusija nas može i vojno da spasi. Može li? Hoće li? Je li to uopšte u interesu? Niti može, niti hoće. Niti može, niti hoće. Prvo, za nas nikad neće ratovati i izazvati neki evropski rat ili svetski rat. To je pokazala već istorija i za nas i posljednjih 100 godina i ne znam, još i 200 godina od vremena Karađorđa. Možemo uzeti još to. I da hoće kako bi došlo do nas. Jer smo mi ostrvo u moru Evropske unije i u okeanu NATO zemalja. Šta to znači? Da je na neki način Srbija ipak talac Rusije, iako je dobar deo građana vidi kao saveznika. Pa mi smo izabrali tog taoca. Mi smo izabrali da budemo taoci Rusije i ruske politike i ruske zavisnosti u mnoštvu svojih unutrašnjih problema, u jednom iracionalnom shvatanju da nam Rusija može pomoći. Ja sam, moram priznati, celu svoju diplomsku karijeru posvetio Rusiji i tom delu sveta. I jako dobro poznajem tu zemlju i poznajem taj narod. Imam jako puno prijatelja i danas, i juče, i komuniciram sa njima i tako dalje. Ali tu percepciju koju ima srpski prosečni ili ona ispod proseka građanin, nema ruski građan ni prosečni, ni ona ispod proseka. To je jedan iracionalni naš odnos prema Rusiji, mentalni, koji se graniči sa time da nam Rusija, ako sam rekao, onda se ponavljam, ali mislim da je važno, da Rusija može da reši naše probleme od Kosova, pa ne znam, do tog prokletog zapada i tako dalje. I eto, samo što nismo pod, eto, krovom, pod kišobranom Rusije i mi nikakvih problema ne bismo imali. Međutim, hajmo da budemo realni. Pod krovom Rusije se nalazi Belorusija, Ukrajina, Kazahstan, Tačikistan, Kirgizija, Jermenija, drugih 15 sovjetskih zemalja, republika, i vidimo kakvi su odnosi. Ako hoće neko malo da pogleda, doduše kod nas o tome opet nažalost ne priča, tako dalje. Jedna jedina zemlja je ostala saveznik Rusije posle raspada Sovjetskog saveza na današnji dan. To je Belorusija, jer se nalazi u istim problemima kao i Rusija, i to su dva režima koje imaju mnogo podudarnih tačaka i tako dalje. Nekad nisu imali, a danas imaju. Sve ostale zemlje su okrenule leđa Rusiji.
Pa dobro, koliko onda u tim okolnostima zvuče iskreno ova zaklinjanja da je Srbija na evropskom putu, pa hoće da uđe u Evropsku uniju, ako je odnos prema Rusiji takav kakav je? Ja sam davno rekao da ja ne vjerujem da aktuelna vlast Srbije može i da želi da uvede Srbiju u Evropsku uniju. To je postala igra posljednjih, mislim tamo negde od 2016. godine. Postala je igra, Evropska unija je postala igra za ovu vlast. I to je za mene nije upitno. Ja sam već na tu temu puno puta govorio da cilj ove vlasti nije Evropska unija, da je cilj ove vlasti opstanak što duže na vlasti i igranje na toj klackalici Evropska unija i Rusija i toj epskoj dilemi koja se uvek našem narodu naturi ovako, jeli? Da li ćemo se privoleti ovozemaljskom carstvu Evropske unije ili nebeskom carstvu koja nam nudi Rusija i Putin i Istok. I u tom, toj klackalici vlast može dugo da opstane i da pokazuje eto kakve su prednosti jedne, kakve su mane druge strane. Pa da li to znači da je zapravo i neiskren odnos vlasti i prema Rusiji i da je ta ljubav indukovana samo u cilju opstanka što duže ove garniture na vlasti? Pa ja mislim da jeste. Ali tu bi trebalo prozreti mnogo dublje prirodu ove današnje vlasti koja se na određen način otklonila, ali samo pola koraka od radikalne politike i zauzela jednu dobru poziciju u Evropi, u tom narodnjačkom pokretu evropskom, ali vidimo da tu ona već gubi uporište u toj evropskoj narodnjačkoj internacionali, a kod Rusa ona sada uživa i poverenje i potrebu, rekao bih potrebu. Rusiji je potrebna ovakva Srbija. Rusija je potrebna, jer Rusija ima strahovite probleme. Ona ima veće probleme danas nego što ima Srbija. Mislim, to bi trebalo da bude jasno. I svaki saveznik, pa i Srbija takva kakva jeste sa svojih 1000 problema, a mislim da je u stvari jedan problem koji nam porađa tih 1000 problema, Kosovo, ona je dragocen saveznik Rusiji. Kako je došlo do te inverzije da građani Srbije vide Zapad kao stranu u sukobu u Ukrajini, a relativizuju poziciju Ukrajine kao žrtve? Pa opet to zavisi šta narod, šta građani Srbije gledaju i šta im se servira, kako im se predstavlja. Pogledajte koliko ima kanala koji pokazuju upravo ovo što ste vi govorili, dokazuju kako je Zapad kriv, kako je Zapad nikakav, ratoboran i tako dalje. Nema druge strane, mislim, tog novinarskog osnovnog principa da se pokaže jedna i druga strana. U svakom slučaju trebalo bi bar poći od osnovnog postulata da je taj rat apsolutno neprihvatljiv, neosnovan, nepotreban. Svaki rat jeste takav, po mom dubokom uverenju, ali pogotovo rat između Rusije i Ukrajine je apsolutno pogrešan od početka do kraja, bez obzira koga je izmislio, koga je poveo, i on će se završiti katastrofom sigurno koja će biti neverovatnih razmera. I ovaj 21. vek obeležit će dve stvari. Prvo, taj rat koji se sada vodi i sankcije koje su Rusiji uvedene, one sigurno neće biti skinute u 21. veku. Kad smo već kod sankcija, kakav je vaš odnos prema činjenici da Srbija uporno odbija da se pridruži sankcijama i uskladi spoljnu politiku sa Evropskom unijom? Pa to je jedna opet omiljena klackalica. Ja pravo da vam kažem, ja sam to pitanje prestao da odgovaram zato što ono mene više liči na kviz pitanje. Hoće biti, neće biti, bit će sada, neće biti tada i tako dalje. Što se našeg iskustva Srbije tiče, mi smo za posljednjih 120 godina imali bar
4-5 puta sankcije žestoke od 906. 8. godine pa preko 48. godine. To su bile žestoke sankcije. Rusija je tad, Moskva je tad uvela Srbiji, odnosno Jugoslaviji, sankcije neverovatne. Pa preko ovih sankcija koje su bile 90. godina. Prema tome, mislim da one, bar što se tiče Rusije, one tek počinju da deluju, jer ne sumnju da se Rusija spremala za ovaj sukob. Bar se spremala materijalno. Ona se spremala i u projekciji u svojoj veličini. Ona je verovala da Ukrajinu može pregaziti za, 3 dana, 7 dana i tako dalje. I da ona ima dovoljno oružja i da su dovoljno 3-4 komada nekog savremenog naoružanja. Međutim, pokazalo da to nije uopšte tako, da je stvari stoji sasvim drugačije. I gde smo tu mi? Ja bih rekao, mi se i ne upuštamo u dubinu tog problema u koju seže rusko-ukrajinski rat. To je jedan drugi svet, apsolutno. To je daleko više nego pad Berlinskog zida. To je daleko više nego pad Berlinskog zida. Jer, pazite, kad je bio pad Berlinskog zida, vi ste imali i jednu i drugu stranu dobronamernu, i istočnu i zapadnu. I oni su težili, setite se, tržištu, demokratiji i opšte ljudskim vrednostima, zajedničkim vrednostima. I istok i zapad je težio zajedničkim vrednostima, evropskim i tako dalje. Sada, to su dve antagonističke strane, apsolutno suprotstavljene po njihovo pomirenje i za prevazilaženje tih razlika bit će potrebne decenije. Kako sad, kad se malo odmaknemo od tog rata, pa posmatramo spoljno-političku poziciju Srbije i raspoloženje u javnosti, zašto je netrpeljivost prema Zapadu naglo poraslo proteklih 10 godina? Šta je u interesu? To je indukovala vlast i sa kojim ciljem? Vraćamo se opet na neku sličnu temu. Pa, hajde da budemo do kraja jasni. Za ovu današnju krizu koju mi imamo i koju živimo već 30 godina, mislim da je svakom jasno ko je kriv. Prvi svega kriv je unutrašnji faktor, srpski unutrašnji politički faktor. Naravno, ja neću da amnestiram ni spoljni faktor. Zašto? Pa zato, pazite, u međunarodnim odnosima, u politici, spoljnoj policiji, politika interesa je ključni faktor međunarodnih odnosa. Dakle, ako neko osjeti da ste vi slab, da ste vi bespomoćni, da vi nemate ideju, da nemate saveznika, pa znate šta, vi ćete postati potkusurna moneta u toj igri velikih sila. Zašto je Srbija ostala bez saveznika početkom 90. godina? To je stvar o kojoj može da snimi mnogo i mnogo emisija. Prema tome, mi još uvijek nismo prevazišli tu krizu koja se vuče tih 30 godina, ni sa svojim susjedima iz bivše Jugoslavije, pogotovo nekim, kao što je, na primjer, Hrvatska, dobrim delom Bosna i Hercegovina, evo vidim sad i Crna Gora se otvara, sa Makedonijom smo izgleda to prevazišli, ali ostaje rak rana svih rana, ostaje Kosovo i Metohija. I sad da odgovorim na to vaše pitanje, pa kod nas se stalno indukuje da je za Kosovo kriv Zapad. Ja naravno neću da ga amnestiram, ali imamo mi tu i tekako dobre krivice. I ono što je, mislim, ključno što bi trebalo naša intelektualna elita da emituje narodu, mi moramo restartovati odnose između Srba i Albanaca. Mi ih nismo nikada svojstveno i temeljno razmatrali i pokušali da ih izvedemo na jedan novi nivo, na jednu novu paradigmu, čak od Balkanskih ratova, od Prizrenske lige i tako dalje. I vi sad kad spomenete Albance, vi odmah počnete Prizrenska liga i sve od tada do danas je negativno u odnosima između tih naroda. Ali, ajmo da pomenemo, na primjer, prelazak Srbije i Srba preko Albanije. Pa nisu ni išli preko Golgote, tamo kod je Hristos išao, već išli preko albanske zemlje, preko albanske države.
Prema tome, mislim da ima puno elemenata da se restartuju ti odnosi, ima potrebe naše životne, jer mi nestajemo. Mi smo nekad bili narod sa 8, 9, 10 miliona stanovnika, mi smo sad pali ispod 7, vjerojatno će biti na ovom popisu, vidjet ćemo koliko će biti na Kalevin, će oni to negde dogurati, negde da ne bude tako drastično, ali očito da se topimo i da jednostavno ne možemo da obrađujemo ni ovo zemlje što imamo i tu moramo da uvozimo radnu snagu i tu ćemo da delimo sudbinu razvijene Evrope i ovde će dolaziti migranti iz Afrike, iz Indije da rade kao što su došli u razvijenu Evropu. Da li vi kakvu vezu vidite između rata u Ukrajini i ovog ubrzanog nastojanja da se reši problem Kosova? Jednim delom da i mislim čak jednim pozitivnim delom. Ja mislim da je Zapad sad što se tiče rešenja kosovske krize zauzeo jednu soft politiku prema Srbiji, prema srpskom rukovodstvu, prema srpskoj policiji uopšte. Jednu jako tolerantnu, jednu politiku ubeđivanja, dokazivanja, jednu politiku gde ne želi da pokazuje batinu, ni u pogledu sankcija, ni u pogledu vojne moći i tako dalje, i da ide jedan proces pripreme pregovora i pregovora bez mahanja tom batinom. Ja mislim da bi to trebalo adekvatno valorizovati, adekvatno proceniti i pogledati gde su naše šanse tu, jer i Zapad naravno ne želi da otvara drugi front na Balkanu, kao što je to normalno ako imate već jedan front držite prema Rusiji, iako Zapad ljudskim faktorima nije tamo involviran, ali svejedno Evropa, ako bi otvorila front na Balkanu, onda bi to bio evropski rat. Ne bi mogu ostati samo tu, bez obzira koliko bi se on vodio na uskom prostoru. Prema tome, ovo je šansa da se uđe u neki dublji dijalog, ali ono što uvek nedostaje srpskoj strani, punih 30 godina, kad god rešavamo kosovsko pitanje, mi idemo en passant, mi idemo ex post, mi nemamo viziju budućnosti, mi ne idemo korak napred. Kako da to rešimo? Kad smo rešavali za vreme socijalizma, mi smo ih vratili na Ustav 74. godine ili oduzeli smo ih Ustav 74. Onda 90. godine smo im nudili Ustav 74. godine. Oni su rekli pa to je vreme prošlo. Tako dalje. Dakle, uvek nudimo neke prevaziđene modele za rešenje kosovskog pitanja. Ja sam imao prilike da u tom jednim delom učestvujem dok sam bio predstavnik Ministarstva spoljnih poslova na Kosovu i Metohiji u Ranilugu kod Gnjilana, pa se o tome, bio sam sticajem okolnosti uključen. I onda smo uvijek, kao i danas, mi danas čak nudili to prošlo rešenje. I danas isto, vidite, imate, ovi predlažu reintegraciju. Šta to znači reintegracija? Ljudi, vozovi su otišli. Stanica je pusta. Nema na stanici nikoga. Prema tome, naša politička misao je stala negde tamo, ne na 1974. godine, na Ustavu 74. godine, mi se čini još dalje negde je otišla u prošlost. Mogu da se, politika je neverovatna nauka i umetnost. Ona može da kreira fantastična rešenja, ali mi se ne borimo da kreiramo nova rešenja, već da primenimo stara. A da li je ta neka nova šansa nemačko-francuski predlog koji se sada stavlja na sto pred obe strane? Ja sam čitao to sad što se pojavilo i što se uglavnom prihvata kao nemačko-francuski predlog. On, čini mi se, nije baš čist nemačko-francuski predlog, ima tu nekih elemenata, ali mislim da treba razgovarati o njemu, treba ga dograđivati, treba imati naših ideja
tu. Ono što bih ja, na primjer, odmah u tom predlogu prihvatio, jeste da je on sad uključio pitanje srpskih manastira i srpske kulturne baštine na Kosovu i Metohiji. Ja bih to odmah rekao, ovo je što se tiče rešeno. A ostalo ćemo da pregovaramo, ajde da pregovaramo, da vidimo šta ćemo. Na kraju krajeva, u tom predlogu je sad izostavljene su one dve crvene linije koje su srpski rukovodioci rekli da nikad preko njih neće preći. Dakle, direktno priznanje i članstvo Kosova u Ujedinjenih nacijama. Prema tome, tamo je predviđeno, mislim, osnivanje misija. A ako Srbija neće da osnovi misiju tamo, ja mislim da ne mora da osnuje, ali ona sad ima svog diplomatu i svoje diplomate na Kosovu u okviru misije Evropske unije, kao što i Kosovo ima svog diplomatu ili više diplomata, nisam stigao da to vidim tačno koliko ih ima i na jednoj i na drugoj strani, isto u okviru Evropske misije ovde u Beogradu. Dakle, postoje već neki diplomatski odnosi, paradiplomatski odnosi. Prema tome, ja mislim da te misije nisu kamen temeljac toga i nije ključno pitanje oko toga. Vi imate u Rusiji, na primjer, ajmo da uzmemo sad Rusiju, i u Sovjetskom savezu. Svaka Sovjetska republika je imala svoje predstavništvo u Moskvi. I sad isto svaka gubernija skoro ima svoje predstavništvo u Moskvi. Prema tome ne vidim tu da to mora da bude glavni kamen spoticanja oko toga. Mene je ključno pitanje šta srpska politika hoće od toga. Hoće li ona da li ona hoće sve da učini da dobijemo 1, 2, 3 sela od Kosova celog, ili ona hoće istrajavanjem ove politike da natera sve Srbe da odu sa Kosova. A ta famozna zajednica srpskih opština koju Kurti uporno odbija? Znate šta, ja mislim da će ona biti formirana, jer ja prosto ne mogu da pretpostavim da svi, apsolutno svi, nisam nikoga čuo sem Kurtija koji ima svojih izjava vratolomnih, nijednog predstavnika neke druge zemlje i međunarodne organizacije nisam čuo da je protiv osnivanja te zajednice. Ona će biti osnovana, sigurno. To mislim da neće biti sporno. Problem je u tome što to nije osnovano onda kad je potpisan taj briselski sporazum, i problem je u tome što taj briselski sporazum nije naslonjen direktno na rezoluciju 1244. On je napravljen na čistom listu papira, to su 2 lista papira, i nigde se rezolucija 1244 ne spominje. Sad smo se setili 1244, pa je ona ključna. Prema tome, jedna nedoslednost u svemu tome postoji i ja mislim da je propušteno najpogodnije vreme kad su dogovarani šta srpska strana da ispuni, pa trebalo je dogovoriti da ako srpska strana ispuni jednu drugu stvar, onda albanska strana ispuniti tu zajednicu opština i tako dalje. Prema tome, nije bio cilj samo potpisati taj papir, već i način kako ga realizovati. Kako vi vidite ovo naglo zaoštravanje situacije na Kosovu? I barikade, i sad zahtev da se vojska i policija vrate na Kosovo, i uvođenje specijalaca kosovske policije na sever Kosova. Je li to pripremanje pozornice za neko rešenje, i ako jeste, to je operacija visokog rizika koja može da dovede i do incidenata? Da, to je operacija jako, jako visokog rizika koja može da zbog nekog nepromišljenog poteza dovede do požara. Ali ja mislim da je KFOR već sa tako bogatim iskustvom tamo od 20 i nešto godina, je da on poznaje mentalitet i jednih i drugih i da on će uspjeti da izbegne rat, makar i 2 sata da se vodi tamo rat. Imam takav neki osjećaj. Ja procenjujem da je u sve ovo se uletelo, a da se nisu sagledale posledice. Naime, kad se podnosile te silne ostavke i izlazilo se iz, institucija i tako dalje, nije se gledalo, a šta to znači za život?
Znate šta, tamo žive ljudi. Život ne može da čeka. Život traži neku vlast. Jer, vidite, svi Srbi su ostali sad na severu bez vlasti. Tamo je apsolutni vakum bez vlasti. Znači, i bezbedonosni, i ekonomski, i politički, kakav god hoćete. A tamo ljudi rađaju, ljudi umiru, ljudi rade nešto. Treba da neki papir čoveku neko da je rođen, da je umro, neki pečat da se postaje. Ko će to da uradi? Ko će to da uradi? Nešto se desilo, treba policija negde interveniše i tako dalje. Dakle, ja mislim da je to apsolutno jedan nepromišljen potez. Verovatno je neko mislio da to može da se završi za 24 sata, a onda je Kurti to iskoristio tako kako je iskoristio i ja ne znam dokle Srbi mogu da izdrže tamo. Kurti može da izdrži, KFOR može da izdrži, EULEX može da izdrži. Srbi ne mogu da izdrže. Srbi ne mogu da izdrže. Oni će ostati sad bez hrane, bez lekova, bez ičega, granica je zatvorena i tako dalje. Na izmaku smo godine koja nagoveštava prilično izazovnu 2023. godinu. Imajući vaše diplomatsko i spoljno-političko iskustvo u pitanju, a u vidu, kojim biste vi kursem poveli Srbiju naredne godine? U kom pravcu? Ka kom cilju? Šta bi bili prioriteti? Ja bih lično rukovođen i svojim iskustvom, svojim znanjem, ali još više iskustvom istorijskim Srbije. Ne slučajno govorim od 1804. godine i od vožda Karađorđa. I njegovog istorijskog iskustva sa Rusima, ja bih Srbiju snažno poveo i zaveslao sa srpskim brodom u Evropu. I nema drugog orijentira nego Evropa. Evropska politika Srbije ne znači antiruska politika. Evropska Srbija znači spas za Srbiju. Proruska politika u Srbiji ne spašava Srbiju u današnje vreme. Kao što nije spasila u ustanku od 1804. do 1813. godine. Prema tome, manimo se onih floskula, Amerika i Engleska bit će zemlja proleterska. Daleko je od toga još. Verovatno će biti nekada, verovatno neće biti nekada dominacije na zapadu, ali ja moram sve antiglobaliste da razuverim da još nije to na vidiku. Pa čak je i Kina se stavila u funkciju odvraćanja Rusije od nuklearnog rata i direktno je poslala poruku Rusiji, Putinu, Xi Jinping je rekao nikako nuklearni rat. A i ovaj rat je besmislen. Pa premijer Indije, Modi, je u Uzbekistanu, u Samarkandu, direktno pred televizijskim kamerama Putinu poručio: ovo nije vek rata, ovo je vek demokratije i diplomatije i mira. Prema tome, to je moj izbor. Teško je reći kakav će biti vek za Srbiju, ali da vidimo kakva će biti godina za Srbiju koja je pred nama. Pa godina će biti, kako je obično rečeno, izazovna. Biće kost u grlu Kosovo. Ali ja se bojim da će Srbija propustiti još jednu šansu, a ona sledeća šansa će biti nepovoljnija i plašim se da ona sledeća šansa ne bude sa nekom batinom, sa nekim sankcijama i tako dalje. Ova šansa je sad na stolu i oni se može diskutovati sa svih strana, sa svih aspekata. A prema tome, mislim da se tome treba posvetiti i treba angažovati sve naše umove da smislimo nešto, jer ja ne mogu da vidim šta, ja zaista trudim se svojski, ali ja ne vidim šta Srbija hoće od Kosova. Ona hoće da to bude južna srpska pokrajina kao što je Vojvodina severna srpska pokrajina. Ali to je ljudi nemoguće. To je nemoguće. Iz mnogo razloga. To svako od nas zna zašto je nemoguće. Prema tome, mi moramo da nađemo jedan most saradnje sa Kosovom, most regulisanih odnosa sa Kosovom.
Kakav? Ja to neću da govorim ja. Ima politička elita koja može da kaže, ima vlast koja može da angažuje političku elitu i da dođe do nekog rešenja. Mi do sada ništa nismo. Mi smo do sada čuli kompromis. Ali ja da kažem sledeću formulaciju kompromisa. Kompromis je svaki ugovor, kompromis je svaki dogovor, kompromis je svaki ugovor, kompromis su svaki pregovori. Prema tome, to je to. Ali sa čime mi ulazimo u pregovore? To ja ne vidim. Gospodine Živkoviću, u nadi da ćemo ipak u narednoj godini pronaći neki most saradnje i da će to, ako ne naredne, a onda ipak u nekoj predvidivoj budućnosti dovesti do nekog raspleta i stabilizacije stanja u Srbiji po svim osnovama i u regionu. Ja vam se najiskrenije zahvaljujem na ovom razgovoru, a bit će prilike da vidimo i neko naredno prolazno vreme kako će izgledati. Hvala i vama, drago mi da sam bio kod vas. Dakle, bio je ovo Srećko Đukić, bivši ambasador u Belorusiji, član Foruma za međunarodne odnose, gost Kvake 23. Vidimo se u narednu nedelju.